Nedelja 22. avgust beše posljednji dan sabora. O tome koliko je naroda bilo, ostaje da se nagađa i pogađa. Organizatori tvrde kao i uvek da je sabor posjetilo preko 800.000 ljudi. Oni koji se ničemu ne raduju i samo kritikuju govore: daj Bože da je bilo 100.000. Sigurni smo po mnogim pokazateljima da je ovogodišnji jubilarni sabor bio najposećeniji do sada i da je bilo najmanje 700.000 posjetilaca. Ali ne zaboravite, trajao je 10 dana, a za to vreme nije palo ni kap kiše. Ovo jutro osvanulo vedro i nagoveštavalo velike vrućine. Dok putujemo za Guču, u susret nizbrdo niz Jelicu, sve češće dolaze automobili i oni sa prikolicama. To se sabajle vraćaju oni čije su kuće najdalje. Na karauli saobraćajna policija zaustavlja svako vozilo i kontroliše vozače. Ovaj momak je zbog nedozvoljenog procenta alkohola u krvi isključen iz saobraćaja i ovdje mora da provede vreme do 1 sat po ponoći. Zahvaljujući ovom načinu kontrole, savjesnosti, a iznad svega kulturnom ophođenju, ljudi u uniformama su osvojili nepodeljene simpatije i priznanja za nemali posao koji su obavili. Njihov preventivan rad je dokazao svoju vrednost. Za 10 dana saborovanja nije bilo ni jedne teže saobraćajne nesreće, a prošlo je prema proračunima najmanje 100.000 vozila. Na ovom delu puta, oko kilometar od ulaska u Guču, sevnu nešto pored nas. Njih dvojica na jednom točku, ne znamo kog motora, proleteše takvom brzinom da ih ni kamera najpoznatijeg čačanskog snimatelja Raša Šunderića nije uspela da uhvati. Sa obilaznog puta, onako iz kola, snimamo pakovanje šatora i spremanje za put preostalih kampera. Preko novog mosta ulazimo u srce Guče. Još se čuje muzika. U hladovini zgrade načelstva flaša Pelinkovca i društvo koje je spalo s nogu. Neki leže na trotoarima. Očigledno im se ne žuri. Gučanima to ne smeta, niko ih ne dira. Najčešće slikan objekat je spomenik Trubaču, a od ljudi Ilija Milošević, 50-godišnjak iz Nove Varoši. Na ulicama još može da se kupi razna roba. Ovdje počelo cenkanje, na kraju se dogovoriše: kusur se vadi iz novčanika koji je skriven u nedrima. Terasu kafane Dragačevo zauzeli trubači i igrači. Vije se kolo, jedno u kafani, a drugo čini se lepše na ulici. U nekim kafanama, šatrama, cene kupusa i pečenja pale, ali se ove štampane masnim slovima još drže. Na trotoaru postavljena čudna skalamerija, sve napravljeno diletanski onako s konca i konopca. Napravio i izmislio sve na njoj čovek koji na pitanje kako se zove reče: dovoljno je da kažete Gibo i svi će znati ko sam ja. A Gibo, veseo, dobrodušan, sa ponosom pokazuje kako sve funkcioniše. Pomoću sajli podiže krst koji nosi boje zastave. Pokazuje mali lampek, sipa nam rakiju iz trbuha trube, nudi zaponjcima. Ova truba je nema, ne svira. Ona je svojevrstan proizvođač, a još više točilac rakije, a glavni degustator je Giba i putnici namernici. Rakija je stvarno izuzetna, to vam garantujemo. U ponedjeljak i utorak Guču obavila tišina i sve deluje usporeno. Ovdje je do juče bilo naroda, buke, konzervi i svakojakog smeća na sve strane. Sad gotovo da sve blista. Nameće se pitanje gde se dede onaj silan narod. Kud ode i šta bi sa onim gomilama robe ispod platnenih tezgi kioska.
klupi pored česme, umorna devojčica odlutala u neko drugo vreme. Fontana pred muzejom Trube presahla. Kažu, od silnog rada pokvarili se motori. Što više prilazimo Bjelici, sve više osjećamo smrad, mokraće i raspadanje. Reka je bistra, a da nije mnogo zagađena su i ovi klenovi koji kidišu na sve što padne u vodu. Ali gosti koji su je koristili ovako uzvraćaju gostoprimstvo. Otkinuli su dečiju obrtaljku i bacili u vodu, a sam tok reke su zatrpani limenkama i pet ambalažom. Teren fudbalskog kluba Dragačevo, gde se sve dešavalo, teško da će preživeti. Pod hitno ga treba lečiti i nikako ne sme da se kaže nema para. Za ovo uvek mora da ima. Nemamo nameru da vam pričamo o finansijskim rezultatima. Nas je obradovalo da su ljudi iz celog sveta došli na Trubu, dobro se slagali, uživali, voleli svih 10 dana i rastajali se sa onim već izraubavanim pozdravom. Vidjet ćemo se do godine. Dva momka, jedan sa petokrakom, a drugi sa kokardom, sede u crkvenoj porti i šalju jasnu poruku nama, Srbima. Vreme je za pomirenje, zaboravite i praštajte. Ako to ne uradimo, neće nas biti. Čini nam se da je najbolje da vam ovu priču o Guči završimo kao što smo i počeli. Kakav egzit, kakav birfest, kakvi bakrači, ovo je Guča.